Uyathula nami uzoshaya ividiyo baba. Hayi uyafuna wena uxoxisa thini? Mina kusuke mina le phini bangikhoyisa. Isikole sesikhulu la. Hey, ngikuhambe nani? Umncane uvukile umncane namandla uchazelela ukuthi kwenzakalani la. Sabona ukuthi sisebenza nabo laba amatekisi. Sondela bafuna uzokwazi ukuthi bemuso. Sabona ukuthi odriver bethu bamatekisi la abanazo izinto zangasese. Sakubuka ukuthi eze-MK Party although ingekho emandleni mhlawumbe singenza something. So ke sacela kama donation konke ama comrades. Njengamanje nje ubona ama comrades la phansi sakha i-toilet esakhela odriver bamatekisi ukuze bakwazi ukuthi nabo babe right. Ilokho nje esikwenzayo. Siyabonga kakhulu nje kuma donation esiwatholayo abanye abafuthi badlula basipho 10 rand abanye basipho 5 rand siyabonga kakhulu lokho amandla othuthu bona udawoduma ukuthi nomphakathi nawo as much as sikwenziwa usumathekile nomphakathi nawo usizakala yes kakhulu usizakala kakhulu bafana bakhona uyaqhuba sibonga na coordinator wethu oloke nathi ngaso sonke isikhathi konke izinto aloke ethi asingene kulayini sekulayini ifundo zakhe layini hayi siyabonga